Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kasnong Malang Sim Naguri, kadai ka way na kisnong garo, kabadan hapo katany, malong kona, kasnong kabadan hakapon, hapadang kajala Meghalaya, bat ka Assam, bat kabadang hapro, haupor usam, jang ka West Castles District. Bat hakani kasnong, kipat ba kiburam bat nyokor bha, ya ki adong snong. Hakani kasnong kadanru, kajaka ban pene pansa kerpang, ya ki doom doa. Ya kabalaptem, kom ka Sim Naguri Fish Reserve. Kawa kabadan hapadang jong kasnong, bat kajing buram jong kipat ba, ya ka adong snong, lasak hiru lengba kajing la, jong ki ban pene pansa, ya kajing ko jing soba jong kani kasnong. Bat komjo kani kawa. Kidan bonjai kidokha ki ba em hakani kawa, kantop nadu ki badang ren, bat ki balahe, bat amjudan uban lek pentot, ya kini kidokha. Lait no tang hakaba supet kai, bat ajing ba myaki. Kadar bar snong Malang Sim Naguri, kapet bat bishar beniak ru, halor kumno ban penek pensa ya ki doom hakani kawa bat manaru ba ombet ban khwai dokha ban pen abjar ban syo da ubom bat da kiwe ki rukom bat ada lap ya kino ki bale persya kasnong ka kam ya ki bat dan kuna hadu san hajar sitingka marwe nak beri tu kerja sepanjang dia cakap mo, kali dia kita dokar kita ni tu ki kabuar ni, tu kita ki orang parli, ki kita jadi dokar ki bunjai ni, kita ni pun sian kuai ni ben ai dawai, ben ai tu dawai ben kuai ru nama don kaji karai jok kisnong hi, ada lap ben kuai ni ben siat jar untuk ki don kapai san hajar setengah. Kamu judan bapen tadi ini dok kamu? Judan ada bentar malah kan dekat rai. Kamu kibun dok kang ni mah? Kibun.